tuna chuan Premier Class final hunam takkan endona mi pariat anonin eldona zelal khoi puya ARC lal nun sang ARC lalom puya private lal khoi zela ARC lal moi puya ARC RC larin fela KRC den malsom dong liana BR Racing le Anthony lalom puya BR Racing te aronin eldona ani tuna tang hun rei lo te hian ngan tlan tananga he class sang berang ngai ania chuwang chuan champion ni kha achak vekani le tlan tan dona jump start omlo tura ngai la le tan ta la lom pui le zelal tro puyan malam pang train start a la lom puyan first corner chakani zelal tro puyan to ta kelan nu sanga bilal ro sanga ten malam pang changani an bike chak to hloma 390 te CBR 250 te R5 tune engine 195cc tivel ten hi ron khangni na hian na man secondary runner on tlana kai zelal tro puyan na RS atlu ta lau mai awa poya pathum na atlu ta lau mai aron los chat de ran pathum na ron lut manania an super red an super duke khane an bike chak khom straight a laloma an ron pel tan mai zelal tro puyan laloma ga tia brakes wal do yani kelal nu sa pathum na tlan mek ani R5 chak mang kheng mai zorean adu to kan tiun kolvel a minga po chak ai ani rocket chunga ai kam pui ti turati ama pe jon mo so di ani to mai ai kam pui po 390 dol zo chat mai khi chu wang zo anu ade po 390 no mani a silal rin fela ken 390 khala chak ai pui nu atlan chat ani zora he chuang kho me bai khi a chak po chak re ani lo chuan om po ni amalama hian Duke 390 2017 model ho khal an man chuaya zelal troi puya lalom puya kelal nun sanga la troi zela ten man chuai ni are saka tluk na lampanga agir atla ka wangin ron tlan chun zom thei talo ni wan poi de mai are sa yom khop mai Premier Class sang ber ania an thiam tlang to boka achak pon chakani unom takani remote mai zelal troi puya fal to khop mai chudi line laloma tlan laloma tle min tlat de kani 390 veve power in ang veve khalan nia masela lama bike braking a boy do tat ni na langani ultra na tlan dana tang khenin a brake dang ki diklo tlat ani CBR 250 te po palina in lang kai theini chuwa chon bike chak thata kani 390 po hi bike chak thatu chong tak me nia helama hi chonin i a power hi lang tuk man lo do wang hian R5 tiun tan po hianin han level na chan si om ve ni straight thui anga chon tingai nom thot lo le lam truck anga chon straight thui mam kheng anga chuan in R5 tan hianin 390 chu pi ta har bio ni zelal troi pui hi open class a hoi ni lo champion to nia chu wang chuan ni po hi open class ai jam mi po lo vio ni la lam hi chuan in voi thum lo champion to ni poka kelal sang hi open an la champion mi lawa a se hi champion thei do ne mi lo thei la pathum na din huna ha me ka ni Paul sul che be 390 chu MiMSA hi Paul nung le Paul tak mai ania an tang role em thina race boy khat bo sai po hi thil hau tak atling ani hun rei tak chung in bo sai ngai thina hetiang championship bo sai tur hian anin pek na aro pui thin khop mai tun tuma hian KTM bak hi asum fa sponsor tu an nei lo ni in kan sele hala chutani wang chuan a hau tak ngai tu in an na tho hi turu thina fak an pu ngoi ngoi hian kan thabe thin ani tuntuma boin hei tlung takin thatakin heting championship hian bo sai theya fakan pu tin a theitan chuan tan puya pui bom po hian pu lia hian ni tikha kan soi ve du ni zelal tro puin ma troya lalo mana tota pathumna kelal nun sanga tlan mek ani palina lal troi zela ARC rider tho tlan mek bokani lalo ma hi an nai to khop mai a kelal nun sangan
ron nei view mai le pel thei do nem trung dang chu lo ma hi a chak na sa thin khopa nge ni 90 MiMSA kha a zona voi thum champion na nin ka khia kumin tun tum 20 MiMSA hi a chero puilu tuk lo de moni le hundang a in le ngei muda lalo mai sang hi pakwa tanga la tlang kim suna ne chu wang chan chol te po tun hai do tu na po hianin akum som na tal chakan ti ve me nge tlang kim soi ve shim kim na na ti chu wang ron tel ne import sai na po nei bumal lo practice thamak lo khop mai tun tum hi kum dai chon race ma tang hian eng kim physical fitness ne bike am pang zong ne hianin sum le 5% nem thei rio mai tum tum hi chu về đâu mày mày đi mò tlan sual tắt nó bắt kim nan là mặt tlan sual tắt mấy cái là nụ sang anh lù khẩn ta tu na cái là nụ sang anh khẩn mấy cái rồi chắc cái bụi ai cầm bụi khăn nè bạn chắc tôi lúc khá như là tlan mấy cái nè anh chân là mặt bốc khi thùng na anh là phát đồ này mi đầu khi rằng cùng xóm na hành đi dạo chút tum bi khác lâu này là mà hiện cùng xóm xuống sáng thì pakwa Yamaha Ride Excellence zo tanga MiMSA hi din ania a khala December a khanin tui re na fila race lein khala ni chu wang chan lung kum hi kan kum som na lo ni to reng mai MiMSA po apre kai chong kan chang lem lo ma se rider te la maski la in develop na se em ni so na la kan trophy la te kung kho mi lang choni a tam tham to view ni chu tiang khop chu ni kan rider te man so na lai kan tre ka hi ma son ve dan chu om se kan du khop mai India mà mình kan tam zia kan khia mizo nam tlem te mình tlem te kan nia tilaya national championship pathum hot mai champion kan han vot suak thei hi MiMSA te thora ani kan tilo thelawang pakhat na zelal ruai puya final nal khop maya panina lalnun sanga ARC pathum na lalom puya private te hanni tuna chuan autocross final munom tak kan endona mi pakua autocross a hian an luta mi panga ten final an thlengani round ni an lo tlan vekto chu ta tang chuan a ti thazual mi panga te final an lut ania tlan ma saber tur hi MS donga ania kan buang hian 800 Maruti 800 modify aron khal don ania ani he auto x an ti maya Maruti 800 modify an al taka siama khati anga boy pui thin sing ami hania den MiMSA race apo hian voi ngemusa local ve toni tlan tran chia ti chuan pure maner kan han comment le don ania engtin nge ne headline hian in punishment te om thei dan te kha min han thil fialok ta che purem checkpoint an tlan hi chu an tlan chu pal hi chuan in an ma ni an lep time mi record vek ania an lep time atang khan second khat kam bel thin ni hei tuna po in huang hian ti hian alang vek ta he ta ko nom bok ta ko na voi khat hian tai chuan in hi 1 minute kha hi an 1 second 1 second kha hi kan bel ta thin ani voi khatai tam an lo taw ani on hi kon vel khi voi nga an taw chuan hi second nga bel tur dina ngani wala atlan thavia ba fall da lom lo ni na langa MS donga tu da hena tlan me kania an track hi thui veng reng khop maya ki koi kul na sa pot ngil pop taila meter za thum vel za studio me hi no tutorial airfield zat ve deu tho athui ani atlan tha khop mai tu na hian MS donga ani hi voi tam lo tel to ni ya ma se MiMSA race ai chuan in lawmawm la lawa aizol auto x India 800 vel han cheya anal taka modify thin khan ne an mani ya point entry ka moza ta lu tani kan track hi duang in mam tok lawa duai chuan in 800 thi khal chak chu ha do mai thei ma se thei to ba kan han JCB ne na kan han repair ti mam chu ne a khulu tuk tur te po hi tuite kan choi te kan phu ani a khulu tu ka chu bang chuan in visibility che chuan accident pal te po om thei ta kong huk chat thei lo chu wang chuan helai track boy pui hau tak view me race zone pia hian ti hian in MiMSA hian azu boy pui ta fura te po ti hian in kum to pa boy pui fa kai chuan ti in him te ku ti kon ai lo tu re kan chu ka pa ti kon kan engkol kum pion thin ani ma se du thu sa me ro chu ni thei lo a chan chu a leilung hi muk lu tu ka mi ram autocross tenen track den chuan in khai khin chi chu ni lo ni finish line a thleng minute ni second nga millisecond somriat pali hun amang ani
tun run tlan le tur he lal rem kima ani he tun main team atom tia te kan hu photo thina MiMSA 4-wheel race big a hian lawmawm pakhat na te polo la to ania lal rem kima tuna hen run tlan le don ani zen modify aron khal ania te hi driver thatak mai nia lawmawm pakhat na te polo la to nia chuwang chuanin tuma poi hianin a thleng sang tur kan rit te zinga mi chu ani lok sa tu mani tlan tlan chia final a hian lap ni tlan tur ania an chak thapar par thin khop mai amuna phei jon chak thatak ania arena in tv a hianin camera hianin an chak mo khop mai hmuhnawm khop mai en tu po an than hem viau ani te khi line la khi dik reu mai san chu chak si kual dik si ngai a heng lai hianin ma se helai zim tu ba ang pol ka chonin a exit ta kenam boi ta thina chu bang chon helai thlok man ngai viu mai tuna kan huang ke kon te kan data ni kon ki an pai pale chen second khat penalty kam pen ta thina kan ti to ka chu bang chonin penalty humi ala wa chana ngai ni helai a trek apo ko le ma thalai le thalo lai te enge mo om ve kha warm up le pan nei ve ka kha ni ai zim mi kha an do mai tuna te pokeng ki ni kum kak te kan ti dang lama tak khi aman chak kha ru chak ni te bo lai ve ni khitiara englo kum chuan trekking ai re talawa kum pin kan ti dang lam ti thei ta na ron tlan chak khop mai ke ti ma tom ni tu kum ye ne ti ai na ti le do wangin forum kan tu bi ka hi chuan championship point kan siam thei lawa chu wang chuan private angin angkal ve ka ni tun tuma Motocross competitor zong hi driver zong hi private angin an ron kal vek ani ama chuanin nge ani team ang te khan an ron participate thina tun tuma ro hi chuan private vek an nia mi pakua an ron luta kan soita kan khan mi panga in final an luta nia tuna hian alap ni na tur tlan me ka achak khop mai corner po atlan thiam viava Boleh. Atlan thakop mai larem kima. Minute khat second somnga pakua minute second somgua pakua atlan ani. Tunaron tlan le tur he Joshua lalrin lu ania. Joshua lalrin lu po driver thatak ania. Mi pakozinga final run thleng ania. Neolo thim mang ti kha fiat. Mai tur ani. Ani po hian hei kan huang hian zen aron khala an motor khalte hi anin phan trom thei vek ani. Team khat ani wang ni lovin ti hian motor pakhat khanin phan trom mai thin ania atlan chak wang hle mai ani hi enge andon kanena her khup heloi maya helai trekhi an soi tong khanin duak tu sam so na mam lo ni ma se a line dik to thek lai o ma helai hi lak ti mangai ta yuna ke ni kan official ke ni stop ko chin record pe kan ni on lama tanga lo record ve ka le time ti ka kan kom lawa official ni pathumin tikianin an record pe kan ni sumi tangso kan khai khom ta ta qualify de po kanin chu tianga ti vek chu ni engma fair lo om no ni an tlan dan tur po hi pe parin kan po ti thapa ni du pakhat na ka tlan don ti kha thei bik lawa an po fu na ni position zela kan an tlan ta ni chu wang join a fair khop mai he racing ole a boy tlan mai khi ading tatlat mai a poi hle mai a o Joshua a motor boy tatlat mai thlan that te reng den te na chi tlan thado ti ma tom din tu te nal ron ki ma khan siam na samai he ama lo khal chiat to nge ni ai kha thu nge a khoi chot man ki siam dong te do an ding rei pian to mai le hala second khat kha poi me ma second khat loss kha poi lu tu ka khieng hunenge mo chen kal to ni atlan zel thei do nem ti po kha ngai tu tham ta khatlinga poi khop mai an ni he team anga lut an ni lo wang khan team anga point score om lem lo ka ani ta hi chon chance ki om lo tu ngai ani Joshua lalrin du poi khop mai atlan thavia wa eng lang ani dik lo kan fiat pui che lo wa athi ta mau mai sia ole tlan tran le ta tlan chuak ve thim do nem o atlan chuak thim po kena a record a chu so ti te wall lo mai the ni khata a din chu kha ri mai helai hen ai thlau na hi tlem riu lo mai chu bang chuanin khalai a thi ka chu trophy la lo pha na tham chu ani ka ring tu da second cut poi mo tlat
speed da po ki down ta reu ba ki ma phur do wa chak do ron tlang kha lawmawm ka la phat don chu lo ti ni om takin a limit ki ron push vak to lo a khal dan ka hian hriat rek ani a ui pui om khop mai a poi le mai ta chat te re ne ti lamah khana pu dom bat bat tia vania motor khathi ta tlat mai sia van doi ni technical thil ani ve tat mai a driver huai tak mai le thiam tak mai ani ti hriat thei hei lai bo pol lai pon la ai free tran pop pop mai ni hunom tak ani tluang takin tlan chu ni silang chuan lawmman la phak tura bei sei thei hial tur che ni anga maro chu khatiang tak khana ding rei da sia poita ni so solar rate lu han poi kan ti pui hle mai le za so hi veng hloi ani minute thom second khat mini second somri le paruk hun amang ani tunaron tlan le tur he tomi lal rindika hani ram nun sau ani ani he driver chatak mai ani kan soita ang khan mi pakuan luta chumi singa final lut khachu an neu lawang ti kha riat mai tur ani tomi lal rindika haron tlan dona maruti 800 aron khal ani he hi bidang pon aron khal to kha kan ri anga chak tak takin an vung puya a thaphian ni ngei tur ani na tlan tan chia starting bot havia ve starting a hian thren chuan in an han phi na lu to vein phiat ta thina solai corner so tlan thiam ngai khop mai chak si dik si tlan ngai a ki koi kol na sa theiro pui sia he track he tiang hian da track ania a khut put thina kha tokin tuian phu reng thin MiMSA tena tiang ang race an bo sai hi thil hau tak ania sum le pai le tha le zum sen angai hem em thin ania an than hem ngai na hi ro pui tak seta thalai te tha za hri khlak na tur le kong dika kai khoi chung sia an talent te an pai pun theina tur tan an ni hian tiang hian rom an nan siam thin ania tuna tlan mek hi kan soita kan khan tomi la rin dika ania ram lun south tlawal driver tatak mai ania lap ni tlan tur ani kan ti to kha tuna hian lap ni na tlan le mek ania arong khal dik pa ngai khop mai tlan chak vet put lo ma sela a speed king ai reu me chu bang chuanin a lep time a ki chiat vak ring lo ni helai kan trek a hi bu thak do chu bike ne na in tlan pol ni wang hem bypass si si mangai chuina four wheel tan nge chu wa zo lo chu chou do chuina na chin po khan enge a plug wer ti vela thoda mi zo a thi ta duk maya khang te ka thil chang thei ni wang he ni van doi le van in ka to po niang chu na chin mi po tlan thavio tang na in a kho a motor ka a thi miu sia chu wa zo be problem be se yom do in ti ka tham ral ta chu ni ei chu atlanta ki a limit a push zo lo ma se speed thi ngai ringin aron maintaining ka rian chu wang choi lawmawm la phak tu si a zo tin o mai mangi o ka ti do a khal dana khi tha khop mai a chak vut vut reng lem lowa amaro chu tlan chak vut khi khewang reng khop mai a corner khianin chakan tum lu ta khianin anin pai muang a fo thina amar chani hi chu corner pol a hiam khop mai tuna tlan me khi tomi la rin dika ani ramlun south ania ole lap atlan zo chia minute ni second ruk mini second somriat pakhat hun amangani tuna ron tlan le tur he final loot pangazinga anunhung bertu ani arzo than sanga ram tharveng ania ani bo hi driver chatak ani kan buang hian zen aron khal don ania arzo than sanga ani he mi pako zinga final loot panga zinga pakhat kha ani ole tlan khu pheirum rum maya arzo than sanga tlan thadonem kanena hian a in chokin an tlan a rual tlan chi kha ani lova autocross hi chu hian an hun an lap time a tlan sual tlat mai lon woi mai alone wo me kha chu penalty tur ni anga tro puram penalty mutat voi ni voi ni wang ke chu wang second ni a lep time kan bela ngai don ni aba poem atang ul deu ani mai thei ni arzo than sanga ram tharveng tlangwal atlan thamio sin mole across the zoi mai atrakka a chaga de thaga de chuk tu la chu thaga de chaga de ron chuk tu la ka ti sual lak lo ve ni ti sual lak lo ve tat
mà sẽ khi rồi trán thật là khóc vậy cái này kan thì xuống lầu ta sẽ bị sửa viu mà hay speed thì địch rồi mày hoi sen basangam khop maya basangam be rim te po hi anga tu di rol chuan in film kursi atlan kim hangai aban doi khop maya cross zoi me kha khanin alap time a khan second ni belanga itlat me second ni khat te na nin thawa chuan in second khat bel khoi ta khani second ni le le khala bidang te na second kata in thau ko la second ni penalty mu ki chu set set pui e jong ka ring ani official te la khen lo en road ni me se pa na phar hal me ki penalty chu mu ki chu chiang ro me ki la gan tin ti ke aron signal ro be ni chan jon phat lo en du be be mani tan official te he mo la soi ta khan tu tu ma hian ni pakwa lu ta pakwa singa khan acha banga final and loot ania voi ni round ni chewan lo tlan to chuan in chu tang chuan in final loot tur bi pakal san ko singa tuna kan umek arzo tan sanga ram tharweng hi top ber ania minute ni second riat mini second som sarile pali hun amang ani an lap time atangin kan han la pakhat na la rem kima minute khat second som nga pakua mini second som ko pakua patni na ms donga minute ni second nga mini second som riat pali hun amanga pathum na tomi lal rindika minute ni second ruk mini second som riat pakhat hun amang ani tuna chuan motocross final munom tak kan thlir chhovele thungdona tuna kanen tur hi motocross expert a final ania heta hian mi paruk anoin eldona bilruat sanga beer racing hero impulse aron khala william lalmal soma ani hi wings ania hero impulse thokala wanal thamuana awd ni po hero impulse thokala ngur sang puya wings ani pon hero impulse thokala samuel rammuaka awd ani pon hero impulse malsom dongliana beer racing hero impulse vekan kal ania hero impulse thavio ni ngei turania heng motocross atan hian da truck tuna hian tlan sia munom tak an tran trep to a imbo saina akal me kani motocross hanti chuan motorcycle atangin motocross karon chuaka autocross ani chuan automobile satangin ke pali nei kan ti chi hoka ole in ring to khop mai ole atlan tran ta chia mai ole an start thavio loma sang pui dok chuak rang khop mai aresana dota sang pui kan launch khop mai ke nung pai tur khopin maron shoi ni nung che kan bilal ro sanga ki champion tura kan be sei an dia sang pui hi nai ron tlang thavio mai william dalman so mate mal som dong lian te nung la mano dal thabona samuel ram puaka an ngam dun mapte mai an bike hi achak da nei nang angur bike hi tam cho chak do mai te aresa bike ka khelin mase akhal tu hi poi mo ni chuang hi apoi mo e ma bike chak ringot ani lo na thamon pot lung lama expert kai tran ti ro ne ala nau do hlek pon ni mai the ni ko na rang kual khului mai gurala ti thakop maya aresa ne nai khome aresa hian level tum na samaya nai jil takin ti hian ngura tunga khina tlan ngar maya ati sol hlek chuan dok chuak zok thai turin chance ka amel ran ani aresa hi kan hiat angin MiMSA heta anin tlansiak enthin tan chon aresa hi hiat lo rual ni lova record them nei thin kha ani wala tuna hen nguran mala hruai renga aresan nai chil takin alawum zelani an hnung chi ami thei tu tengani o william dalman so amal som dong le aresa bike aresa stani ading taklat mai khi na aresa pakhat na ni thei tura be sailerin kai ania aresa tal buai thlat mai pa poem o sa pui chan sa thata william dalman so ma mal som dong le na aresa bike kan no suak rem trek pon lama aresa hi motocross mizoji ga join trophy lan lama sabera ni na galena zula to chumi duwa ngu sang pui te ho ko yan lo la to petera te ho te ya ho ko yan lo la nu ta ni aresa hi ma koi tu ni motocross a chan ngu sang pui te ko ye dia an je tir vele so di ba yang akai foi te ni ma se akai foi te po an ron so ko me chu wang ni motocross ni ma so ati lo thei lo ni william ma ron ngam mi ve la ma ne ron in tai pal meng ti ba nom ve ngu ram faldo ma ta faldo fokka
mura fa nal tlak mai an thau riu mai mura hi helai hian jam beng fai kan da kan ti chuan notice a hian jam hi om do tlang puya chu wang chuan in state bona an su tel hian in jam helai kan nei lo wang hian in an su an boi do thina chu wang chuan in sang vak lo in bul tran na kan an ti sak ve ania nakina te chuan le kan skill aziring kan in ti sang zel tur chuan be sei tai na hmuhnawm til don ni ma ura boy dun trum chu pakhat na ka di do ti ve tlat me kan oi lo khop mai race wa hian alo kum ru vi ho de bo ni a fal khop mai patina William pian thau khop mai patina ni la tun ari chon patina William pian thau riu mai a expert an ni angin fitness ngai pe mo ngai chu ti rolin bike po a fit angai ni chu wang chuan expert ho chu lep som kan tlan ti ni bike chak ro ta ni la tro si chasi le a khal tu po in fit angai ta ni helaya an ron thlona po hi tia kan en ang khian ni a thlongam lo tam po chak te win atlan tlang thei ta thlok khe lo kon chu mi sa pa a jam po hi siam kan nia ni rama te pe chuan pong sang do to in thui do an thlok thin ni ma se ka tiang ka tuna tun din huna chuan le kan la tlin che lo do wa in kan naute skill hi kan thlir renga an mani skill level in trakhi chu kan upgrade zelang chu kan MiMSA tum dan po ne committee tiam chak khopa committee na siam zelang te chom mo video la thok mai mi zo chu thilan tiam chak lam thil kan tiam chak lo thau mur sang puya ala fa nal le paya ani hi bung kon tlang bala nia William dalmal soma hi report lang din mal som dong lian hi kanan vega ni som dong lian a po hi circuit a trophy eng mo zat lo la to circuit rider than tak mai nia motocross lampang koi ti thei viau ani tuna khianin tuwe William anen tuwe pati nei don shed lo ro fight ani wo sang pui chu tu lo ni zo pakhat na chu chiang sa ga ne ti fal tol tu ani tuna po limit hi push vak lo ni a chan chu tu pal ka chuanin rizal lom lo ani mai hilai hi chu mo apai kia a big deu te ani lo mo le mai asphalt ni ti nge ni chan apai khi bike dangai zo chak pi ka chado pi ka tuna 150cc ho hi 195cc vela ni an upgrade tlang pui ni helai class impulse tla ho hi 190 cross ka ni ta 150cc ni to lo ni chu ba cha bike hi chak khop maya high lift cam te magnet te Hemi electrical santi hampui turin CDI katiang ignition spark timing te tidang lam tur kal ozong zong hin fu khom trin ani chu bang chon 45 plus ang tup ani mai tinan mo ani do mai heta hian restriction te wa kan nei lawa engang CC pona siam the ni ma se la kan phal lo chu Indian production bike ina achom ni lo suspension bi kan phal ta lo thu ani entiana ramdanga chuanin suspension thalu tuk fork thalu tuk monosok thalu tuk ang chi te kha khatianga kai transi kha chuanin pong le lama skill kan pudon lawa bike tha ka ni dona chu bang chuanin suspension a hian India manufacturer bike ina chom ni lo chu open a chau tlang kam phalta ti lawa chu CC ai chuan limit om lo an du za ni kan siam ti kam phalani una point 200 pel chu nom lo 195 193 level ani do tlang puya 57 mm piston hi 65 an bang chho tlang pui chu wang chuanin chak ve tur chu ni tuna hianin charisma ti vel te chu atlan le pel he lu tu mo san chu asi tan lo up baka electrical stand lo modify a chuan high lift cam te engkim head porting valve te ating zong te neng khanin an bike hit chak lu to ni circuit a po drag pa nga yang ate po Yamaha V2 de chu tlan san nang dal thei chu ti ko pa bike chakani an bike hi mo sin khata an lang rual lei thei to lova anin thau maya hey ma saber phei chu ngur sang puya nei phei chu fal ta ka khan tlan nal reng maya nia nung lama in thur nai ta in thur ta kha somi ta su tu teng ni kha William lalmal soman lalma ma pel che ni an nei thiam dun team lalma ma pel kan mai team khata om thri dan ne William kha lalma ma hian lo pel zo ka lo ni bo ni chin deu kan kan ai pel la dikan William kan pel le a pel le tuna kana pel le ta che ni team mate dan ne tu ko mai chuan la team te feneta sarpe ka team a tuna chon omani William olle pakhat na ngur sang puya wing sania afal le mai pani na he William lalmal soma ania pathum na ma som dong liana bia racing tunu kan thlir tur he novice a final ania novice final hen mi pakua han luta van roi thlau takin mi pakhat warm up lapa
a in ti pal hlo bangin mi pariat an ro in eldon ani chung te chu peter van lal rin sang a wings lal than puya zampui riders club bi lal chuan oma longtlai racing team robot lal biak sang a private marcus van lal siama team dsg lal nei tlunga br racing lal ming chuang silo awd andrew r lal road fella awd ani chi hian honda unicorn akhala abak zong hian hero impulse an khalvek ani tlantepa anin ring thep thop hlemai pariat ngot mai ania an tot channel nol heme tlan chuk tam phit chuak ta khu phei rum mai isulan lom love veteran los prakop mai ma se robata na alu khalchat mai an roi nek he sak mai veter tuna robata ma roya veteran tota chuan zampui lampang dal thampui te bilal chonoma le ail metico dal min chunga sailo nunglama anju road fela velin nungan dola ni robata khau tana robata tan pal khala he pal ta kan bio mai robata kan ni vela voi kan tel na ne peter hi voi tam lo tel to ne chu wang cho peter he ni pha lo cho du big me la wa robata pori na en jamaron ti thei bio mai robata le petera kai takin phalaman tuya Idal chono ma pathum na lo mega ani hi long try racing team din tu de singa mi dia chuan rider ani tel bokani a team nei tu den ron tla ni tu na hin mo ani hi sang ni le som pali khan circuit race MiMSA lo tlan ve to in ani hi long try racing team ni din tu zinga poi mo takani ama khana rong kal phei bang bang ani long try train khom de mai long try train kilai race poi mo tak rong ngai poi mo nia malam pangki ani nai ching khop maya ini mesti kalau ni level mai thei jin hunan dinga kan sak le to mani robata pai ko ki chak viawa arasan chak theng pe kura ati ania peter ki zuma ama ki mechanic ania ani po ke pai ki theu neu lo ti fit khop mai ki jama po ke ron dik vio me robata hi race ai kan lamu lawa MiMSA race a hian koi mo rs de ho ne na practice train ania ma se hi aron tlan travio me lo train travio ni tu ni na point team som pui po nei lo private in atelani nung chi again petera ani khi sarpe ka team wings kan ti ma team la zet mai committee man mi khania beka hi sir tang tawin lo tang ul via ong ti zo mang rang khop mai ki pakhat na ni chu tum ve khop mai petera po ge na pathe pathum na ki anin idal chona malatlana ura lamah local zampui riders la pamina thanpuya ni po hi motocross trophy eng mozat lo la toni ani ki popasea akhana saboi ra khal zut mai kongko la hian ki advantage thadau anei ni motocross bi ka hian enge ni dan bo chet theina silver han chet theina be la khan soi fi lok se restriction neu chu ma se kong le lama i circuit race ang chuan in restriction ni khau lo ni engine du to ka siam kan phal saka khata ka to cc akanin limit om lo ni ma se suspension belt hi koi mo Malaysia ti bel la US ti bel ta chalu kan phal lawa alo chalu ta ni pon open a ba khal kan phal lo ni a bike shim po foreign bike ang chi ho chu open a ba gen an tlan kan phal lawa ti lawa don restriction chu ti anga khau ta ka ni lo le ka ti bel kan pu kan phal lawa chan chu an nu mi ten lo le ten lo accident ni ki la kian lo accident lat mai ki ai le medico a chu ta tho mai ani ka a mentor foi te khan rita khana drift that te reng nen GoPro nen khana mau na an ma le mai an ma mi te thala ngat don din ani ki nung na ma tlan che chu bang choi pakhat na tlan si lo min phoi mo ka tlan lai video ka lo en teng te GoPro ka ba en do gat a lo don ta ding ga ria an a wi om le mai malam pa tan te ni line tour thak mai ki pal takin robata ge petera tini tu jamo bike chak dam poi nang ang khal thiam dam poi nang van nei ve ani mai robata ki ala la ki tai jua mai chu wang choni a chu a ki don pel thei bik chu ni mi lo ni petera tam po ke mo petera poi trang bulang ti chu la om khop mai ni robata ki ani corner po khar thiam ang reng khop mai ria ta pel thei bik lo ani motocross apa pel te pel don apel trip chuni an her nangam dun bogai pel thei mai bik lo robata kha din whole shot kha la tlan mai whole shot kan ti hi tam sok kan la shelo mai te motocross a chuan in
first corner Atluta Atluta Petera Robada falta nal lemai omzi talo pakhat na fight omzi talo tikat chuan mo robada falta Atluta ani chu wang sai tlan del to mai ni Petera ron thua ron tlan le Petera pon pani la din chu la hau thei to ni atlu na ya thaka a tho rang khop mai ka tiang tu ka ni a chan chu pani la din tu la kha ala ding ve thei renga rang taka thwa tlan le kha a ti tu ngei ni zoi phal mai lo tu ni chu ku bang khan robada ki chu kong le la ma chu hol shot khan la tat me hol shot khan chinga ka soi jo man dawa motocross bi kai chuan in first corner changi hol shot an tia trophy de bom thrina ni dini chu kan siam lem dawa fall takin robada pakhat na ani robad lal biak sanga private ani kan ti to kha pani na peter vanal rin sanga pani na halaron ni thei thawani te jon pathum na lal thlan puya zampui riders club te anni tuna kanen le tur hi motocross open final ania munom hle don ani open hi an champion chak na ber class ania an do bike an mang theia ten an duang takin an modify thei vek boka ten heta hi chuan novice le expert rider kha adu tel thei ani top mai ni chuwang chuan helai champion ni hian chak em ania open a hian in mi paruk an ron luta paruk singa pakhat hi wandoi thlak takin atlan thei lova mi panga an roin eldon ani chungda chu William Lalmal Soma wings Bill Rosanga BR Racing Samuel Lalram Muoka AWD Peter Van Lalrin Sanga wings Ngur Sang Puya wings te ania Hero Impulse vek an khal ani na Atlanta hit nal hlom ngang maya le chaka po mi panga chon ni wangin an thol thang reng khop mai punom dal khop mai are san at swok che khop mai alon che khop mai Ngur Sang Puya pot suwa a chua than ngai tu ain corner chang che tat mai tu na ke pathum na ni me ga Ngur Sang Puya ki are sa palina ni nampaga na on tat mai pakam na ke Petera tlan me ga ni Petera poi novice ni ma se open a ke ma shui tat ni chan rider thabe tak pa ngai ni ti a shet yo ni Samuel SBK nung bera tlana chan chu na china bike kha kimi a thlona la ya ken a mona sok kha lo chia chu ma zo tlan kon te ta wa uyom khop mai bidang ne fight kha bu cha gom nen William Lalmal Soma pani na tlana chuan lamah sabera Ngur Sang Puya hi pathum na tlan me ga chon bidang ro sanga pani na tlana nung bera Samuel na ron hu ka tlan me ga ni no are sa rinain tung mama ani he thiam pui pa kha ani thina wara chu hei thazarwal tlerol no pangjok te anon thiam chho vi maya pathum na tun hen are sa aron in bar chho sia in ka he amalam pa again teammate tlan do fe kan jing khan ma se ara sang ko to ge ron le bel ni ki pathum na tan me are sa ki a bike man thiam a bike chak ber me ka ti chapal lo me fe wa chon ti sol pa lo mai tu me ta kha a bike kha thi ni William ka mo a bike kha a ti pal lo me chu wang chon ni nung lama chang ta ni Ngur Sang Puya ma shui ta dai me are sa patina ron in barlut chho ta thak mai ara sa lu ta dai me amasa taber are sa masabera Ngur Sang Puya to ta Petera pathum na Petera masaber chin ka pathum na tlan ta chat lai are sa ron tlan chak khop mai a bike position in thak le don em are sa ma channel dhala are sa dia Ngur Sang Puya Petera Van Lalrin Sanga ka mana pang chun chang ani William apo a bike ti thi ron tlam ve le ma se me se sang tot lu lo ni Ngur Sang Puya ron ve ga kap ne are se tan la tu kai ha bu no sa mai ti boy te ve are sai bike control le chatak mai ne ve na po ke ma se Ngur Sang Puya ron proof real mai tu kum hi a chan chu race ma po kan ka champion don ti ve ngat ngam chin kha ne chu ma zo ma ka config ro na reu kha nei ve nge mo ni a konfi de wani konfi re wani ki nge mo to om lo se son han soyom lo ta ka ne are sa ki kong le na ma chuan in a bike tha le chak zo kha chitak me hei lo ma bike ka ne a bike chak lo are sa bike ai na chak lo zo ka ki chu wang chuan in duang tok chuan i ke pasim te bi lo ni Ngur Sang Puya la ka ke mo Ngur Sang Puya na ron hai chil a ve cha cha ko se Ngur Sang Puya ba ka ai improve skill la in develop tu Ngur Sang Puya a bike hit dik la pa ngai poka tu na gen
motocross bike khi lai tlan zia chuan rural bike hi chak ber ka ringa ma se ka soi to fo trin ang kan a poimo ni bike chu enga chak poi se a khal tu ka a khal poimo ber a poimo ani chu wang chuan in bike chak ro ta ni lo ni po 390 te po mo khal ti lak le ne me ta chu mo chu wang chuan khal thei si hetiang off road bike ang chi e to ka sok ngam le a rider poina e duang thala a skill a phong chu te nang chi bike ka ngai ni suspension tra tuna poken bike cc nang do veka ma se a chena tu ga no ma chena ma no ma chu wang chuan skill ki a poimo te chu shred rega ni Aresan malam koi zela muran mai chin aresan lu thei đi lâu lu thei đi lâu tlat valu teu ve o pel teu vengur khan aresan ka kong le na ba defensive nom chi ne defensive thiam ve tak mai ne lu na lai tu chu shred reng sa chu wang chuan kong le na ba heta class dang a khan lo van toi to wang khan ni aresan ke khila mi class ha ke pakhat na ni ngei tum don ti ki shred ani a limit pop pus na roi hei kong ko na tlan vel pop ki ke lu ar thathei ko ke lu phiat pop mai ni ki ke lai ko la takhan ya u sang pe kan ti su la aresan ka lu tak mo sang u ke ki bei dong do lo ve ngat me ati sual se kha chang ra aresan ti su ke nu a ke a su ngat kan me ti su thiang lo chu ka ni to la mo chuan khi nunga pathum na ki tungen anu ka pathum na ki sabuel ram ko ka ne a petera so ko petera ban la rin sa ga ne petera ko chan sa parioni petera ki pathum na tu na ani me ka ni sabuel ram ko ka te yo ko de ngur khan alo pel dei ni avan kilo pel dai mai avan u khal vi ve ka chu ma se ara sa ke pel dai mai ara mai lo ta ka ne chu ban chu ka pel le thei ngem a pel le thei chu ma se la patam to lo ama po ke ni ki aron pe na sa pop mai a pel na nge a kana pel le do ne mi lo na kalai ai du khal ka chu moi khop mai ara sa po na pe se phak pa ke kalai chu ro pel ni ka ringa aring ho lo kalai pel chu mo kalai pel ka thil khana to mai de kalai pel bon wa ni kalai ta ka chu mo nom le mai ti ga rider are sa kena pel le thei do ne betera ki rider try nu mi lo bu no are sa ta sa pu de ho ngur ki pel le thei do ne are sen mas ki thau dil tak lai a fal do ka ngur hi a bai ka chak zo ka bai ma shui ka chu ni tlan fal tu ngai chu ni shim prim ta a fal dil tak chu bang chu ni a fal po hi a om do chu lo pathum na peter banar rin sanga balina samuel ram hu ka samuel la khian betera ki a ve ngat nei boka anung be ra william man so ma e ka ni are sa anu pual chan sat mai ngur ki na thau so rio mai ne pathum te na te min ani kar po zau te ni na langa lem te in ke pi ang khop mai a tlan da ni chu ni ma ra sa ki ngur ki ti sul bio ni lo chan su a che to bang chan tu pa le chen ka zuya ke sim nei te lo ko bi ngur ka na na ya chan ju u sang pu pai ki a chak ani kimi bai kim he ke risk kan ne jo a bai ki chak be rang su bang jo ama ko na khat chak pa ngai po kon fi pui po ka chu bang jo a re sa tang ki jo ni chan su chi ni bike chak lo zok khala ni po ka skill ni na po bike chak zok shik ka chok ko le na ma jo ni advantage ni ole final result hati ngani ngur sang pu ya wings here impulse khala pakhat na hania patni inna Bilrut sanga Bia Racing Pathum na Peter Van Lauren sanga Wings te anni